gelekî normal e dema ku Kurdek strana hunermendekî Kurd bêje lê hiç ne normal e ku Keçeke Japonî rabe straneke hunermend Saîd Yusuf bêje ne tenê strana wî bêje bike klîbîş. Hem melodiya wê hem jî gotinên wê bi rastî xweş derxistine milê gudarî kir. Navê wê Keçeke Japonî Erîka Oyda ye strana çawa tê herê min li vir bihêlê dibêje. Jî straneke gelekî meşhûr navdar ya Saîd Yusuf e. Hinekî li vê klîba Erîka temaşe bikin, Erîkaya Japonî. Piştre em ê wê ji Tokyo bikin mîvana xwe. Bravo, brostî. Gelekî xweş gotiye. Aksenteke Japonî tê de heye gelekî. Normal ez ê biçim Tokyo ji wê derê Erîka Oyda li gel min e. Erîka tu bi xêr hatî? Tu çawa başî? Te xweş gotiye bi rastî. Eger rehmetî Saîd Yusuf hazir ba wê kêfa wî gelekî hatiba. Gelek spas dikim. Tu çawa fêrî Kurdî bûyî Erîka tu karî ji min re bêjî? Min zanîngeha Tokyoya zimanê Kurdî, zimanê beyanî, zimanê Kurdî fîmbûme. Niha ez bi mamoste min de antolojiyên Kurdî werdûgerinim. Belê? Kurdî zimanekî çawa ye? Zehmet e? Gelek zehmet e ji bo min bi taybetî levkirîna Kurdî gelek zehmet e mesela xwe, je, qe. Ew gotinên di Japonî de tune ne? Ew gotinên Kurdî. Qe, je, we. Tune ne. Aha. Di çi qasî fêrî Kurdî bûyî? Yani di çend mehan da yan çend rojan da çend salan da çi qas te re dirêj kir? Du sal. 2 sal. Ne gelek e? Ez nizanim. Niha ez herî zimanê Kurdî hindibin. Aha. Tu çi qas sedî sed Kurdî fêm dikî Erîka? Mesela niha dema ku ez diaxivim, ev Kurdiyeke bilind ez diaxivim. Hemû tiştî ji me fêm dikî, tê dikî? Berber. Kurdan çi qas nas dikî? Kurdan danûstandinê te, dostaniya te bi Kurdan re heye? Gelek e? Tokyo'ya çıkar skoşuyor. Nesike Tokyo. Ez bi Tokyo'ya diyeceğim. Belê. Nesike Tokyo birçokê Kurdî hene. Heva ez cê hevara min zimanê Kurdî çend û dîrok and muzîka Kurdî hindibin. Dengê te jî Erîka dengê te bi rastî gelekî xweş e. Kêfa min hat yanî dengê te bravo ji te re dengekî te xweş ye. Tu karî ji min re bêjî te çawa ev klîba yan ji ev strana Saîd Yusuf hilbijar te çawa kire klîp
تشو أزبركر هذاك نجيبوا من نسير برستوران من الموسيقى بموسيقى گفتار كير بيرج هزكير من برياد ذاك از برستوران ببجين لكوداري تكليبا ويتشيكر من طوكيو أها بكريب تشيكر لجيهان نافدار شيبويا أساكوسا همو كريب تشيكر تلستراني كردي قالكي جهداري دكي بله كي جان هنرمندي زيادة حزدكي هنرمندي كرد قالك هنا أها مم علالات جوان حاجو والله برينچك روجدا هر وقت جوان حاجو از في گوتنا تا بگینم جوان حاجو دوستکی منی گله کی نزیک السویدی دمینا چه خوشه کچک ژاپنی لجوان حاجو انجل روجینی روجدا گوداری بکه تب پلان پروگرام پروژه انتهانه دما پیشتا جبو چیکرنا کلیب نو از دو قازن گلک سترالن کردی ببجیم دو سیبروجدا از نها تنبور از جی تنبور فردبیم از دو قازن دو سیبروجدا گلک سترالن کردی ببجیم ب لخفتنا تنبور أريكا حزكي وري كردستاني تهاتيه باشوري كردستاني از حاتم جارك هاتي چه باجاري قالك هنا حلبجة سليمانية إربيل أمدي دوهاك أقولي وباشوري كردستاني و چه تشتی خوشت الکردستانی دید؟ بتایبەتی میوانداریە کردان از پرپر هستک میوانداری کردان کرد میوان پرورن جه بیانیان گلکی حز دکن وکیدن دخوازی تشکی بیجی اریکا بری خاطر بخوازم از دوه مهدا قرینگه قرین کردی بکیم قرینگه رحمجون درکت رحمجون که هنا کی پشتا بچه از ببینم تا او چی هاتینی بسنده لحمجون مدید لحمجون باشه لطوكيو قالك جوانا أريكا زور سباس كيف خوش بون هر بجي جارة كدن تهاتي كردستاني هوليري ورا ببا ميوانا ما الاستوديو رودا بجي اشتر باشه سپاس دکیم صاحبي سباس أريكا أويدا جابون طوكيو ميوانا بوي زور سباس